Mentah kesini ke khat arterik urempang ki kenhun seng nong bala per ki badan ha keri India berok kowe. Mentah kesini ke la pelong ya ke nationwide general strike dan penpau ya ke jeng persya ya ke sorka pedeng ke baki syemba ke long persya ya ki nong bala bat a jeng kersyan ya ki company ki bahe. Kani ke jeng ki ke long jongki ke long persya ya ki labor code ke baki sorkar pedeng ke la pentri ka mentah. Ke jeng persya ke jongki ke long ba ke pot rekam ha ki jaka per ke long pra kenta ha ke shisni Henry mentah ki kuap penteri khat ar kenta ha ke shisni. Uba Edward Lensheng General Secretary ke Meghalaya Joint Council Trade Unions Association ha bakran ha ke jingelang ke balalong mentah ke sini hakmat ke dormat tiang nang ba ha ke jingle ke sorkar pedeng ban ailat iki company bari ban bakin sengkam ha ke negeri ha ke bakin bay pisahi daladi kani kalong ke jing aibor bakin knyot ya kinong bela ke kenhon jang kinong bela ki persya ya ke jingete keri Amerika bat keri India ha ke bayade bat ke jingtet ya ke sembai rep per namar kani kan keta ya kinong rep bat kani ke jingete kular kan pendu nong ya keri India namar ha bathit ya ke sembai hapsio khat pra persen sya ke Amerika kat bah ba ka Amerika ke thena India kam dan keno ke jing seo la kena kumta ki kenhon trai bela per ki dawa ba ke sarkar pedeng ke deban pendu no ya ke sautuli ki labor code ki dawa ru ba ki deban pende ya ke skim MGNREGA kabala pendu da kani ke sarkar BJP naluar ki wei ki mat jing dawa Kaba ningkong kalong baik halor jong ki codes labor codes begini ki labor codes na ki arpu kundai tali on pen red no satang sautuli hakini ki sautuli ki labor codes ki don sipon ki jing ki ba ki nong belas ni dunia kendo kamu kawai code on wages the code on wages act 2019 kani kita directly ban ailat ya ki karkhana di bawah nasyapari foreign companies bakin set up dak penrit ya ka dor jong ka bai bela ka fixed floor wage ka ba ki bu kalong tang sispa nyo gula jengka sisngi ngai ka ailat bat ya ki state government ya ki jela ba per bakin kinle halaka jong ka kam halaka jong ka lenti ban penkiu ya kini ki bai belah ngai na kaliang jong central government ka bu sispa nyau pula jengka ani kan kita jur ani ka penslur ya kita foreign direct investment iban wan sapo kari jongi iban pentrei kikam da ki brio ki jongi ha ka dor ka bapok tam nadang ipek katum ka mandes lani ka hakabai dei bat kinong rep lu ikan kata kio sanspa artusan ka sisni ha ka rep karyang kata ka di katum ka jinkan na ka skill of finance jong ka sarkar ka jongi dikibab nangta don pa kini kicing ki bayadai na ka menta ki kon samla jongi ni buon ki kena samla jongi ka kam ka jam angno kingin di samla jongi kin poi nada kumne ka sarkar ka ong don kalat ban trekam ngai mana ban snai kita kikam dei ka kamram jong ka sarkar dei ka kamram jong ka sarkar ban snai kikam nios ngo mene masyapang ka MGNREGA na ka benta ki North Eastern State kilapun kala ya kani na ka MGNREGA sya ka Bharat Biksit Bharat Gram kaba kintiu na ya ka jingbela kaba sispa sini kintiu sispa arbusan sini na ka benta ki North Eastern State nihap ban Buria 10% nilai apo kajela kajongi ke resource ke rumdan nimdan resource apo kajela kajongi saba borok ki ongba ka sarkar jela jongi ka sulit yang nakabul napo ka sentar kini kijing kiba niyo kum kita ki kinong sok snong kum kita kinong tray nidon haki jeka kiba tray ki jeka tray ba per ho jenta sini nidon ki banks kiba na simbenta hani ka strike ki kang don pat ki bam baklam simbenta ki ay ka jikersan hawat ni aduna ni supo nomor ba tatung ka jingi persang ka jongi along nila hamslam hi ban sab ya ka
notice siya ki constituent ki jongi siya ki senat rekam tiba ni bro sikat ta ni pun apa ni dan tumkini ki jingi ki makin ki jingi ki ilang ban yarap ya ki pun samla ki jongi larang ngim sedang ban ki na tentu ya ki nong play la ki dei na state government la ki dei na kan kono benta tiba syakriya ka sarkar kimi sakman ai yang kersan maka jingi ki jongi tamlong na kabenta jongi ngi biang ki kam ki jam naik berpuli bambiang ka kam ka jam ka future ka lawai ki jongi kan leksano kini ki jing tingi yo smo meneru sapang uni ka seat bill apa dei sapang usumbai ya uni usumbai amlom kinongrap jongi adu mata nyebuk sembai hi ngai da kilawan kita ki genetically improve seeds iba in thum ini ngai yakini ka Amerika ka pek khmat ba ha India kadai ke Jaka ban yo ya ka kejat ban yo kejat ban control ya ka agriculture sector ladang ni berkat ba ya ka tarif ka ba ya ka India kahapan siu siapa ke Amerika siapa ke US ada cut 10% tanpa galadang ekspor nak region ni ki salan siapa Amerika tang 0% kata Prime Minister jongi wan uslo sarong ba dai ba negotiate namar bungsuah na ki ang adu laipo 10% kataka tarif na dai ngai ni klempek pat ke backdrop 4% ke hapsil ke India lada ki export sapai lada ki import ki tiar ki basna na po Amerika 0%. Gading do nong jong no kadai jong kinong sna kinong thau tiar jong ka nong kari ki jong ni de abangi pe ya kanika insurance the insurance sector ru kadai kepala syakta kan kapan syakta jurha foreign direct investment kan 100% hoi ngi so sorong ba kata foreign direct investment kan wan min tham yo bun ka pisah re jing sa nyon pat jing sa nyot ben pat di long show pisah wat hagi bang so mata New York ka rate of interest ka bang New York ano lai percent bakambon dahang niru lastang ban kala bang simet ya di bang apo kari au khat kendai spa rivo kendai lapen kelai bun na ki bang na ka private banks ki pun kala sa nationalized bank nrei menta sedang ban merge ina sedang ban tengret wa ban tengret susu ki bang ban ong bagi kita ki bang ki baklai tengi pe aka defense ru lastang ban kelar babun di benta ni ki ki border issues dan ki threat ki jing berngam na duai kiri ban hiar thma ya kiri ha ni don kam ngai babun na pedeng jong kini ki defense bun mental la privatize la IT sha ki Rio Simet tingi pe ka railway airport baru khat kini la IT lut sha ki Rio Simet de kani kadi ka jingke ka bakrau ka ba mangi kum kinong tray lane yang nagam ta ki kun ki jong ni ki ba ya kalawai ngin sa syapim ni mangi aki kun ki dile ayu mo ki akpor bu kidang don hapok kai